Neslihan Atagül bir seriyada qancha litr ko'z yoshi ketdi? Qara sevda Çocuk serialında Neslihan Atagül her seriyasında жлады. Она плакала каждую серию, qayta жлады. Әлі жауап берген жоқ қой, сен өзің расылап. Benim sınavlarıma Bıraksın benim переводчигim болып кетті. Соңында Burak'ın орнында өзім отырып алып, сұрақтарды қоя берді деп айтпайды. Прикинь, өзбекше переводчик болса, бірге түсінбейтін болса. Ya Burak abicime, Burak'ta tercüme edebilirsiniz. Burak Bey'in karizmasından kişkene. Neslihan Atagül'de bir seriyada qancha litr ko'z yoshi chiqadi? Жіберген мастерларың білмейді ма дейді бірге ой. Benim ağladığımda kendimle ilgili söyleyeyim aslında. Yani ben mesela 84 bölümdü galiba Kara Sevda. Her bölüm ağlıyorum. Yani bir de şunu biliyorum. Kazakistan'da erkekler çok ağlamıyor galiba.